الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي اختار الإسلام دينا وجعل نبينا محمدا خير الأنام، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار المنتجبين الكرام وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الجمع الكريم والمستمعون الأفاضل، أوجه إلى مسامعكم أطيب تحية وأزكاها قائلا لكم جميعا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوري ودني الله سبحانه وتعالى سبيل إسلام ويون دين مكة كوريبيري o suɓi annabi meɗen o waɗi mo ɓurnaɗo tagefo, o waɗi mo ɓurɗo moƴƴude e tagu ngun, o waɗi mo timminiraɗo ndulu e annabako. En yettimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala teddungal ngal o waɗani oɗo islam, teddungal ngal o teddiniri en jokkingol e oɗo islam mo hana yettede e dow on nema e dow nde moƴƴere. En yettimo, en jarnimo wano handiri e yettede jarnede non. En duwanike oɗo annabajo meɗen, nulaɗo Allah e meɗen, ɓurnaɗo tage fo nulira yurmede, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yo Allahu ɓeydi jam e kisiye e dow maɓɓe, kamɓe yimɓe bele bo maɓɓe wondiɓe maɓɓe ɓen o hisina. Haray ka darino ɗen ɗon ka darsu meɗen sira, assiratu nabawiyatu sharifa fi tagridat, deftere cerno meɗen Musa ibn Rashid al-Azmi. nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yajziyahu anna wa anil islam wa an hadha at-ta'lif khayra al-jaza, wa ghafara Allahu liwalidayhi wa askanahuma fi fasihil jinan. En tori Allah yo Allah yugu cerno on ko ɓuri moƴƴude en joddi, o yafanomo jinnaɓe makko ɓen, o hawtindira en enen fo e maɓɓe, o naadida en aljanna. Haray ka deftere meɗen asiratu nabawiya fi tagridat, en janguno ha e oɗo tagrid temedere e sappo e jeeɗiɗaɓo. Ka deftere mi anda si ko non woniri ka PDF ji wonande jogiiɓe PDF on, kono ka deftere ko tagrid temedere sappo e jeeɗiɗaɓon. akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qawmahu bi rihlati al-isra'i wal mi'raji fa azuma al-amru alayhim wa kadhabuhu wartadda adadun mimman aslama li izami al-amri. wa jaa Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سمي الصديق. ودوني كهاد ندنكا باوغا سيدا كتغريد تيمدري سابو e joabo be jannuno en don wonde. wa utiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama khawatima surat al-baqara, timmode suratul baqara. Jemmaro inede maɓɓe ka isra wal mi'raj ko ɗon woni ko ɓe okka ndeɗo simo ɗeɗo ayeje ɗiɗi sakkitorde ɗen ka suratul baqara, amana rasulu. E wiwno en firay amana rasulu on ara ko firo tafsir tafsilan, tugo ɗon e tafsiruje ɗen no ɓe yeñiri non, filloren non, naftoren firo ngon, kono miɗo faala en warru nin. Darsu men tenen talatajo on fayda qur'ana on en woɗɗini hankin ko janguɗen ko suratu al-layli, suratu al-layli janguɗen hankin. Yafoɗen sen jangi hanka suratu al-ikhlas, ara ikhlas falage nasi ɗin ɗon en hawtidirayɗi firen. jofiniren ɗum darsu tafsir on
kono attoɗen darten ayatal kursi e amana rasul ɗeɗo ayeje ɗiɗi e ngeli ayatal kursi kañum woni sayyidul qur'an on ko alqur'an on yimɓe ɓen no hato jini no handi e andugol ko ayatal kursi wi kon sabu eɗen holori ayatal kursi ɗen wallitora ɗen holori Allah eɗen wallitora ayatal kursi ko heewi annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki man qara ayatal kursi dubura kulli salatin maktuba la yamna'uhu dukhul aljannati illa almaut ɓe maki kala duumiɗo e jangugol ayatal kursi ɓawo kala julde mum farilla haray ala ko heedi moye natugol aljanna sina mayde ko waɗi ɗe yiɗi ayatal kursi sabu fi sura fil ayati khairat wa barakat ayaje ɗen ɗe fof e majje ko ɗe sifatu arrahman amana arrasul khawatim surat al-baqara nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki mi okkama ayeje ko ɗen timminira baqara mana ɗen ko ɗe Allah winduno duuɓi guluje ɗiɗi aɗo qur'ana cippade Allah okkilande ɓe jangani sahaba ɓen amana rasul ha ka baqara joofi ɗon ha ɓe maki wonde ayataini akhirataini min surati al-baqara man qara'ahuma fi laylatin kafatahu ɓe maki ayeji ɗiɗi sakkitore ɗen ka suratul baqara kala janguɗo ɗen e nder jemmare ɗe yonaymo mana ayeje ɗen no jogi fadail no jogi miyaz no jogi kadi koyte asar imaniya wa asar tahassuniya ɓe mana batteji ka gomɗinal battinay ka iman battinay kadi ka hiwitorgol ɗen ayeje joni en daroye inchallah ka jofingol darsu qur'ana on hara en yiltitoto e majje firten ɗe ara en tugol e tafsiruje ɗen ara naye moƴƴin haala bal wowlen ko wowla kon inchallah haray hande continue darsu on ka tagridat oɗo tagrid temedere e sappo e jeeɗiɗaɓo on ka deftere meɗen emo udditora bayanul mawaqit bayan al mawaqit feññingol ma ɓangingol fi waɓutuji ɗin farlede waɓutuji ɗiɗi wonɗen e juulude ɗen juulude waktuji jowi laylan wa naharan e nder 24 heures on eɗen farla juulugol waktuji jowi eɗen juulude ɗi bulawuɓe e majjiyankoɓe ɓe nanari qur'ana andari qur'ana bal hay langue arabe on ɓe maîtrise ɓe ala halfiya ɓe ala mustawa wona niveau wona faamu wona ɗowande ɓe ɗowira e faminede qur'ana ɓen no wi'a wonde kañum yi'ari ka windi fi juulugol waktuji joyi ma alasafi shadid ko yimɓe ɓe tawata sa wi kayfa haluka la yarif mada yaqul ara yon tigi anda ko jabora jon non ko honno goɗɗo wawi natirde nder langue mo maîtrise ɗengal ngal o anda ngal o faama o naata nder ton o jonna détail explication ala ko ɗum waɗi en fof hiɗen felliti wonde ko satti wo ko satti si neɗɗo jangi français ha o yalti Sorbonne si on ɗon no fala e yodde fi grammaire et orthographe en heɗotomo ka onno goɗɗo jangiri ha yaltiroyi mamlakatul arabiyatu saudiya ka haala arabu kan dañira ton ma misra égypte azhar o fuɗɗi en yewtude fi deftere nde Allah yewti e haala arabu ma o wallifani nden deftere ɗon himo explica accen kon ɗon wi kon yahanen goɗɗo mo anda haala kan ka traduisi deftere nden ɗayre ko ɗo waɗi traduction ji ɗin mot par mot ɗi famintama alqur'ana mo holaki ɗum yo jooɗo ñande goo suumaye o heeɗo alluwal suumaye ha ñande joofi o kalima kalima ka o tew e tew waɗoɓe alluje suumaye ɓen o tew e tew ɓe firata si wiyama hande nde joofi mimu zalika bi rabbi nas ceerno ñobbi nde walliniɗa wiyama ɓe heɗitiɓe ɗo yo wowlino ceerno wowlirno noon ko mbo wata wowlirde noon
sina janniranoɗo no ceerno on jannirano non ka idan ɗon ko tew e tew ɓurana famortako non ɓuranare nden nde famama o sanga tawi jannuɗo nde on ko jannaɗo nde jannuɗo mo nde on ko tugorɗo e ko ɓurana jannirte ko honɗum woni ɗum go allugal arabiya tawa langue arabe on tigi no mari orthographe grammaire conjugaison e logique e ko waywa muɗum mantique balaga e ko waywa muɗum matière ji semminayɗi ɗin e ko wiyete kon langue arabe on kon ɗiɗa ɓum ɗum ara on tigi kadi no andi sharia on fiqhu on ɗum kadi ara ko muutiɗo kadi mo na jannguɗo deftere wotere ma defte ɗiɗi e mazhab goto hara ko jannguɗo sharia on tawata ka o ƴetta ɗon kaka luggendi on tigi ara no janngi kadi defte buyi kadi ko bakodiri e ɗum ɗon on tigi noon janne ɓuranare nden miran noon haray heɓike ka tumbo alana ko woɓɓe woni hawtade to wiya Dieu a dit Allah a dit tawa hay sa wimo yo addu aya qur'ana on ko yo wi verset tel tel chapitre tel tel verset tel tel tawa la yufarriqu bayna suratin wa ayatin insan la yufarriq o senindira hakkunde ko wiyete sura e aya o senindira hakkunde ko wiyete hizbu e nisfu sumin sumnu e rubu o anda nasikh e mansukh o anda makki e madani o anda ma indahu o wiyete hay mabda fi ulumi alquran wala min usuli tafsir aray yo Allah asiko e wongol ɓaawo karamokoɓe muutiɓe ɓen fino famire nde ɗo alqur'anare aray damal ngal hande eɗen jangude fi bayanul mawaqit tagrid 110 ɓe maki nazala jibrilu alayhi ssalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama sabihata laylati rihlati al-isra'i wal mi'raji liyubayyina lahu awqata as-salawati al-khamsi ɓe wi jibrilu jippino e dow nelaɗo Allah sabihata bimbi law laylati rihlati al-isra'i wal mi'raj bimbi jemma voyage maɓɓe on voyage ru'inande nden jemma ñande ɓe watno isra wal miraj o en andi ɗum ko jemmare waɗi ka subhanallazi asra bi abdihi laylan idan al isra'u wal miraju fi laylatin wahida ko e nder jemmare wotere joni noon nden jemmare ɓawo nelaɗo arti bimbi nden ñande ɓay weeti jibril arnote nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama li yubayyina lahu fi yo ɓanginan ɓe awqata salawati l-khamsi waɓutuji julɗe ɗen jowi waɓutuji julɗe ɗen jowi be mana ɗi waɓutuji jowi ɗi juleten waɓutu be e sa'i mum sa'i kaw julete ɗon ceerno on ɗo natanari en e on détail ɗon kono hadiseje ɗen hiɗe ka muwatta o malik ka muwatta li imami malikin alayhi rahmatullah bab المواقيت ما دون باب الأوقات باب المواقيت ما دون أوقات دفته مولان دغونو ويه إمام مالك نو أدي دين حديثيجي جبريل أرنو إسائي كاريجو تاوي جمعون سنغوغو نو نيبتي إياسيون سنغوغو نو فوتي جالبودي o julni nelaɗo ɗon waɓutuji ɗiɗi darɗe ɗiɗi ɓay o salmini o wi min huna ila huna gila ɗo ha e ɗo woni waktu subaka on o aroyi kadi gila fewndo tawi ɗowdi neɗɗo on no fewndi e niveau kaarijo o julni ɗon nelaɗo darɗiɗi o artoyi ka dirti ɗon o julni ɓe ɗiɗi o artoyino kadi o julni ɓe e sa'i goo kadi ka dirti ɗon seeɗa o wiɓe awa hakkunde ɗo e ɗo ko ɗo woni fana on o warri noon kadi kalan sara o warroyi noon sanga futuro o warroyi noon ko woni ñande o arno julnugol ɓe futuro on sa'i julnugol ɓe futuro on ɗay o arno ɗon o hawjini ɓe o yeeti ɓe wonde oɗo waktu noon ko embere ko juulete kon woni waktu maɓɓe on makko on ko ɗum sino wiye ka defte sharia waktu salati l maghribi bi qadri ma yusalla fihi ko embere ko juulete kon e muɗum geeƴe ɗen o nennoyi wonde e sa'i goo o nennoyi o lawɗini wonde goo o holli ɓe wonde ko ɗo woni e sa'iji waktu be fewndo ka juulete ɗon ko ɗum wonɗo yiwde no windaka defte
jonna den programme mum ha hande ɓay aduna woni aduna yitodirɗo eɗen jogi ɗum hay ka téléphone ji meɗen. Tagrid temdere sappo e jettaɓon furidati salawatul khamsu fil isra'i wal mi'raj rak'ataini li kulli salatin illa al maghriba kanat salasa raka'atin rawahu al bukhari. ɓe wi wonde e oɗo tagrid wagutuji ɗin jowi juuleteɗi ɗin ɗi farlano ka isra'u fewdo nelaɗo wonno dow ton ka ro'inande maɓɓe wal mi'raj ka ro'inande maɓɓe rak'ataini ɓe jonnirande ɗiɗi darɗe ɗiɗi li kulli salatin wonande kala waktu e wakutuji ɗin jowi illa al maghriba sina futuro on. Kanat salasa raka'atin futuro on kan on ɗon o latino gila on tuman ko darɗe tati woni ko ɓe jonna. Rawahul bukhariyu imam bukhari filli oɗo hadis. ɓawo ɓe cippike ley ga jibril ari jannugol ɓe jibrilu timmini ɗiɗi ɗen ka waɗanode ɗiɗi ɗum addi yo fana wonu nayi alansara wona nayi geeƴe ɗen wona nayi juuleteɗe. ka tagrid temdere sappo e jeenaya ɓo kanatil qiblatu ila baytil maqdis qibla on o laatino ka ɓe fewtayno ɗon ɓe juula ko ka juulirde Palestine ɗum woni ka masjidul aqsa ka baytul maqdis. wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo laatino ida solla si ɓe juulude num jaala al kabata bayna yadayhi ɓe wattirayno kaaba on sengo yeeso maɓɓe fi hen ɗum fa yusibul qiblatayni fiyo ɓe heɓu qiblaji ɗin ɗiɗi bi mana ɓe dirtirayno ɓaawo ka tawata kaaba on ino fewti ɓe eno wontirani ɓe sengo yeeso kono hara mana geeso maɓɓe gon ko fewti ko baytul maqdis on Jérusalem. fi hen ɗum fiyo ɓe wawu heɓde qiblaji ɗin ɗiɗi. ɓe wi baytal maqdis wal ka'batal musharrafa fiyo ɓe wawu hara ɓe fewtay e baytul maqdis on ɓe fewta kadi e suudu kaaba teddinanu ɗum ko noon ɓe juulirayno karande laawol. sabu on ɗum position on makka sengo ka ɓe darorayno ɗon ko ɗum waɗi almamiɓe ɓen julnoɓe ɓen fewndo ɗo ka haramul makki ɗon e karamokoɓe to walluje ɓen no andi ko honto nelaɗo ɓurayno darade ko honto nelaɗo ɓurayno darade fewndo ɓe juulayno makka ka haram ɗon. wono almamiɓe ɓurɓe towde duuɓi ɓen kadi si neɗɗo julni ka haram ɗon ha duuɓi ɗin towi fayda ko andorta ko ɗon on tigi ɓurete yamirede yo darro. sina ɗum kaaba on kañum ka juulugol ka haram ɗon ka almami wontiri wo sabu saffeji ɗin ɗon ko rong koye suudu kaaba ndu wona fewtede. kono nelaɗo ƴettayno position kamɓe nde tawataɗa e kaaba on no yeeso maɓɓe kono hiɓe fewtiri sengo Jérusalem. ɗum noon fiyo wonu arayi wonande yawɗo makka anay no andi koɓe wontir sengo Aziziya on ma ɓe wontira ɓe yiwtira sengo Mina on. sa yiwri sengo Mina on a fewti kaaba on ɗon hara yiɗa wattiri Palestine sengo yeeso maɗa. donc ɗon ɓe wopatano qibla kaaba on ɓe wopatano kadi baytul maqdis on masjidul aqsa on. si ɗon feƴƴi ɓe addi en e inshiqaqul qamari seekagol lewru ndun. tagrid muhimmun jiddan andugol fi ndu lewru iqtarabati saatu wanshaqa alqamar. ɓe wi talabat quraishun min annabiyi sallllahu alayhi wa sallama mu'jizatan malmusatan. ɓe ɗaɓɓirno kamɓe quraishiyankoɓe ɓen ka sikkitare e ka yiɗugol maɓɓe yeddugol ɓe ɗaɓɓiri kamɓe quraishun min annabi sallallahu alaihi wasallam e juuɗe nelaɗo mu'jizatan malmusatan mana kawake mo andanɗa hoore ma ko fawotoɗo ko yi'eteɗo meme tawata ko wiyete gonka français terre à terre. hara mu'jiza on himo e kene na suuɗiɗo ɗaɓɓiteteɗo. qala anas bun malikin radiallahu anhu anas bun maliki o maki inna ahla makkata sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan. yimɓe makka ɓen landino nelaɗo yo holluɓe aye maande ɗum ko ɓaawo jemmaro inede maɓɓe ɓe moɓino ɓeyne agasi joni
buyi amen no sikkiti ko wiɗa ko ɗo a ro'inama jemmare a yahi eɗi kammuli a yahi eɗi aljannaji a yahi haka sidratul muntaha a yahi hanga yi jibril e mbadi malaika Allah farlima jonnima ton julde juuletende ari a sifanike men ɗum ɗo fof ko nder jemma goto buyi amen yeddi joni haray hollimen mande go kadi tindinayde hi fanulaɗo Allah. Anas bun Malik maki ɓe landi ɗum an yuriyahum ayatan nde nelaɗo hollata ɓe mande go tindinayde ko wiyete aya ko amrun dallun ala sidqil qawli ko hunde tindinayde gongugol konngol ɗum wiyete aya. Ɓe wi fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo tori rabbahu joma maɓɓe jallat qudratuhu ommo kattale muɗum e bawdi muɗum towi teddi an yashugga lahu gamara yo Allah feccanɓe lewru ndun yo feccu lewru ndun nisfayni pecce ɗiɗi fa shaqqa Allahu subhanahu wa ta'ala al-qamara bi nisfayni Allah fecci Allah seki lewru ndun waɗi pecce ɗiɗi wa quraishun yanzuruna tay quraish yanko ɓenno dari ɓe suti mana nelaɗo maki mi toriki Allah goɗɗum miɗo faala ka takko mutal nange tawde on tumanko wano fewndo lewru ndun hebbini ka 1 ha ka 15 nelaɗo maki en fo yalten fewten ka lewru ndun fuɗirta ɗon hande mi hollay on goɗɗum ko tindinta wonde omi nulaɗo Allah. Yimɓe yalti makka fo yalti ɓanti lewru ndun ƴawi ha kandu hewata ɗon ɓe yi ndu fecco pecce ɗiɗi ɗuma potto ɗuma yara ñaamo ɗuma yara nano. Nelaɗo maki on yii ɓe inni Muhammad ta halkumen ta warmen ta bonnu fiyamen tawi ɓe gayni hulde ɓe panikike. Nelaɗo maki allahumma moɓidir lewru ma ndu Allah yamiri lewru ndun ndu arti kadi ndu wonti balorre wotere nden ɓe yiɗi ɗum ɗo wa quraishun yanzurun quraish fo no dari no suti. Joni noon falamma ra'at quraishun hadhihi almu'jizata albahira falamma ra'at ɓawo yi'i quraishun quraishiyankoɓen en wallitoray ɗi kalimaji ɗi wonɗen heɓude labudda nastafida minha. Ra'at quraishun sa ndari ɗo quraishun a sikkay inde nden ɗo ismu on ko muzakkar ne sabu alama min alamat at-ta'nis ala e inde nden kono fiilon o jogike o wiyete kon alamatu ta'nis ko on waɗi ɗum li anna quraishan jam'u sabu quraish ɗo ko jam'u en faami jam'u si tawino gollude gollal ngal ngal rewɗinte ka haala arabu. Falamma ra'at quraishun ɓawo quraishu yi'i hadihi almu'jizata albahira oɗo kawake feeñuɗo qaalu ɓe wi wallahi min wondiri Allah innaka sahirun anko ambilejo. ɓawo ɓe yi laaɓi pos ɓe wi he min wondi anko ambilejo nani. fa kadzabat quraishun hadihi almu'jizata alazimata quraishi anko ɓen fenni oɗo kawake mu'jiza ko wiyete miracle en français ɓe fenni oɗo mu'jiza mawɗo wallati la yunkiruha illa jahidun o mu'jiza mo andanɗa hoore ma wawatamo yeddude sina saliɗo. Jahid ko bi mana fennirɗo salare tawa eɗon geli qur'ana wi wa jahadu biha wastayganatha anfusuhum zulman wa uluwan wa jahadu biha mana saliɗo ɓe sali ɗum ɗo kono wonkiji maɓɓe ɗin no jaɓi wonde ko gonga mawnintinare salini ɓe. Idan oɗo mu'jiza la yunkiruha wawatano mo yeddude illa jahidun sina saliɗo. Fa anzala Allahu jippini iktarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar lewru ndun feccike mana darngal ngal ɓattike lewru ndun sekike. Wa in yaraw ayatan si ɓe yi'i mande tindinayde ɓattagol darngal e gongugol Muhammad yuridu ɓe ɗurno wa yaqulu ɓe wi'a sihrun mustamir ɗum ɗo ko bile huningu yawta joni o feƴƴay joni. Wa kadzabu ɓe fennimo wattabau ahwa'ahum ɓe jokki beleɗe maɓɓe ɗen. Wa kullu amrin mustaqirrun tawi no Allah kanko kala fiyake mo addi on ko ñiiɓowo ɓay Allah addi ɗum ɗo Allah addi en enen ɓe sakkitiɓe ɗo enen iɗen hooli en yeddari kamɓe tawano ɓen yi'i yeddi enen en tawaka en gomɗinis tawde habaruji hewtuɗe en ɗin ko gonguɗi